Супрацоўнікі праваахоўных органаў далі старт абласной профилактычнай акцыі «Бяспечнае лето». Першы яе этап пройшоў у дзіцячым аздараўленчым лагеры «Салют». Со стороны милиции обеспечивается круглосуточная охрана общественного порядка в детских оздоровительных лагерях. За каждым лагерем закреплены сотрудники, которые несут здесь круглосуточную службу. Інфармацыя падчас акцыі падаецца ў гульнявой нагляднай форме, лёгкай для дзіцячага ўспрымання. Прафілактычныя мерапрыемствы супрацоўнікі аховы правапарадку праводзяць прафесійна, па поўнай праграме. Аднак адзначаюць, немалаважную ролю адыгрывае інфармацыя, атрыманая дзіцямі ад бацькоў. Воспитывать детей нужно с маленького, приучать им минимальные какие-то требования к правильному поведению на дорогах, к правильному перемещению в автомобилях, к катанию на велосипедах, передвижению в пешем порядке, неиспользование гаджетов возле дорог, пересечение проезжей части. У межах акцыі супрацоўнікі кіналагічнай службы прадставілі паказальнае выступленне службовых сабак. Сабака – сябр чалавека, алені для злачынца. Кінолагі расказалі і прадэманстравалі, як гадуюцца і выхоўваюцца чатырохлапыя вартавыя закона. Зачастую и лестница высокая, и барьеры высокие, и препятствия какие-то. И этим самым мы немножко корректируем поведение собаки. Выходим периодически в город, занимаемся там следовой работой, чтобы собака опять-таки привыкала к этим раздражителям. Вот у нас игрушка ее любимая. Вот нет, ради этой игрушки вот она готова на многое. Вот это для нее есть поощрение. Якасная праца кінолагаў дае станоўчыя вынікі. За текущий период 2018 года с использованием и применением служебных собак было раскрыто на территории Брестской области 24 преступления. Это были и разбойные нападения, это были и грабежи, были кражи. Падобныя прафілактычныя акцыі пройдуць на базе аздараўленчых лагераў ва ўсіх рэгіёнах вобласці. Анастасія Кудзіш, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брест».